jamme kisemo misalmini mo be inde mo yettore mum kala ka tolo don Allah beedi jam ka be ngureji mum ka balli e ka jawle nenen meden e jam e leydi Fuuta Jallo leydi dime diina e ndima haray ko adi ko men feƴƴina kumpital musibbe amen sibbe amen seliyankebe ben to libe kasare labe do haray ko teddungal mo fottigal men gal jango haray en torondiri en jeejindiri tagoto leetu sakko tulta halduden 15h00 mo be ko yo bango kam e 14h30 14h40 15h tawa o tigi hewti jule ngalan saratu waynondire haray ko dum torondirden enen musibbe seleyankebe ben hawtube mama sele ben haray fottigal men gal ko jango kalaji Basiru nyannu haray teddungal mon dum si dum feƴƴi men humpita on kadi fi ndobbo amen kon Conakry 18 kilo jena ton e 20 kilo haray labbe ga kadi no wodi 5 kilo no wodi 12 kilo no wodi 18 kilo et 20 kilo haray on contacte be Conakry ben à 626 00 86 00 siko wada ya fala don kadi be jogi dum Conakry to be walla yow 626 00 86 00 haray tele malabe kaka 628 01 35 04 haray ko buskilad fokkiti Conakry fi basengo Conakry sonnabe be fopo holli jaka ibe ka foyeji mabbe resabe be resaka honde may be yidi o basen dum no walano haray non en yi itana fokkutudo fukkagol le foke e so e fosheji tunnina hore mum buskilade janono wadde Conakry hande Conakry fo juuli subaka ile kawa keji leydi hettare leydi pinal haray en salmini suka bokun kakara mawdo jogido pinal a hebi marketing ma dum do no buri ko yahayno da e media wawle fi basen jan hande lagine fop Conakry fop wawle fi ma Conakry fop anday honto magasin ji madi woni Conakry fop lagine fop anday ko honnum jokkuda e ko honno jokkirda hande kadi fala do base wo o majjetaake on to yanta basen kaka okobe 5000 4000 bay wobbe wi wo 4000 basen hande ko okkitirtede leydi Conakry e place ji mabbe din e dendangal Conakry haray sonna be hop men yibe hande laawidi ande subaka juulama le 5h be kayasi hibe rangi fi basen men hayni ke ton hay gobbe goy be men duwano ka yide to haray vraiment ko marketing labado wadi do yo Allah dandu wonki bonde mum ma piro ma ara lancugol place ma kodi yo Allah beydu kishiye on beydana jama on ton fo hakil haray vraiment hande Conakry no jabbondira fi basen on haray vraiment ko hakkil jani gollirda suka hida bendi hande gine fo anday fima Conakry fop anday fi place di madi falado base wande kadi o majjetaage ko honto yata o heba basen jidi kaka okkobe ben kaka yeyobe ko hoyko haray vraiment ko hakkil jani gollirda mi andano hombe jonnuma fere de masi ko Nigeria hebuda dido experience parce que Nigeria be andira di technique ji do muradu mo iru haray vraiment a golliri hakkil ila do nabi yeso ko tono tumbe idata ma a heba intérêt haray mede wakkilini jama arbe ben kadi wadugol doy wada mahala ko mo Allah wadi arsike mu wo ko 4000 winda me yi non jama on no burti dum e cende den fo kadi no ranga haray sonnabe wade doy modibe mon ben do menen do men sonnabe do basen parce que men dari men tawi o basen jakano hiti menen men sikude joni ko robu abaya on yalti robu ko anduden kon jaka na du woni haaju mom e jaka ko basen jidi haray men faami don kadi on beydi men hakkil e joyre haray ko dum bandirabe musidal dental hawtube mama menen hawtube sele mama sele mede wiye sele yankebe wobbe ya sele nkebe haray fottigal men gal ko jango e alkamisa 15h ka Alaji Basiru nyannu 16h jule ngalan sara waynodire ta goto letu sakko tulta telema Conakry ndobbo amen konno ton ka 626 00 86 00 wada yawno ton kadi e on numéro nodde labe on hebiray men 12 kilo on hebiray men 5 kilo on hebiray men ko wiete kon 20 kilo et 18 kilo joni mo Conakry sodi 5 kilo didi ambarkete ko kala haton jimbe 5 12 yo noddu men amma 18 20 nodde numéro wangal telema Conakry haray ko yewtere woni do ko en fo yewtade jali haqillaji men ko buri hulbinaade yurma mi tori on no sakitugol ha buy benda hande
en fop en nani karamakoɓe janguɓe diina no holla e wondema baba en nelaɗo Abdullah bun Abdul Muttalib e yumma nelaɗo nene Amina on fop on nani gasa karamakojo no wowla wiya ɓen ɗiɗo ko heferaɓe ɓe addanaw hadis nelaɗo wo tigi maki baba en maɓɓe no ka yite e suka ɓayru jaka gandal wona duuɓi jaka goɗɗo no wona makko ba tawa o gollirta hakkil tawata koko ɓe ƴetti kon wo diina o wona haqqil wo koko eggina kon e joni noon en heɗoto ɗo détail en ɗo e ɗengal pular gasa on fo on heɓa hakkil baba en nelaɗo mo Allah ɓuri yiɗude on mo Allah yiɗi on wo on ɗon de be makko ko kefer wo goɗɗo ari fewtiɓe no suni winni nelaɗo on to baben a woni nelaɗo maki baba en ma no ka yite ɓay ɓe yi ko wondi e tristesse kon yo ɓe yeetimo baba en an e baba en ma fof no ka yite ko hombo andini nelaɗo hombo woni ka yite ko hombo holli nelaɗo ngal gandal awa qur'ana on fof no détail nelaɗo yiɓe wi min mi anda ko wirni e joni heɗoɗen ɗo ko goɗɗo jaabi gando non accanaɗo himo landa hay o fofitade baba en nelaɗo ko kefero nene maɓɓe ko kefero miɗo landi suka o landoto fof ko hombo waaji baba en nelaɗo ha ɓe sali ko hombo waaji yumma nelaɗo ha ɓe sali ha waɗi ɓe kefero par ce que ko waajaɗo sali wo komo l'islamu tawi wo komo da'awa on tawi sali wo ko on woni kefere mo hewtali ɗum da'awa wona soro nelaɗo soro maɓɓe baba en maɓɓe yumma maɓɓe baba en maɓɓe feƴƴini hiɓe sowa baba en nelaɗo fati ɓe sowa ede jangudo jaabi ɗon eɗo ɗon suka on ko yewtere noon findinayde on haqqil bandiraɓe ɓeydanayde on hakkil moƴƴa wonande mo ɗum ɗo wonanno jiɓiliɓe o sabuna min hari no bonni mi hakkil Je ne suis pas encore là où je veux être, mais Dieu m'aide. awa ɗen feƴƴinde yewtere nden partage en jeeƴi on tuma gasa kamɓe kadi hooliɓe gonɗini ɗum ɓe yalta ɓe adda dalilji ɓe contradisa bismillah. يقول السائل: هل كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر أو مسلم؟ كافر. أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر وأمه كافرة. Allahu akbar. Wo goɗɗo landi wo ene baba en nelaɗo enene nelaɗo ko heferɓe hayo o miijitaki hayo yurnaki alquran hayo taska konno Allah wi wo baba en nelaɗo ko kefero nene nelaɗo ko kefero on mo andi mo say Fawzan ino النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وهو في النار كما ثبت. ɗum ɗo ko Usayminu jaabi wo baba en nelaɗo mayo e keferu ɓe ka yite ɗo andi nayi Qur'an ɓe tippi nayi Qur'an ɓe tippi de ɗum ɗo kadi ko Usayminu jaabi ɗum ɗo baba en nelaɗo mayo wo ko kefero wo ɓe ka yite. صحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا wono selli nane de halaka wo selli hadis رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أبي وأبوك في النار. هذا الكلام يردده كثير من الصوفية. wahabiyaji ɗin tun kadi ko oɗo kan no wolde on nani oɗa ko woli kon Fawzan babe nelaɗo nenela kefe Usayminu wo ko ɓe ka yite déjà wo hadis selluɗo no ari nelaɗo e ɓe maki ben maɓɓe wo e ben goɗɗo sahabajo gono ka yite. ويزعمون أنه لا يقال بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، مع أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس. on nani oɗo kadi wo boma on no wiide wata yimɓe ɓe wowlu babe nelaɗo yumma nelaɗo ɓe ka yite wo selli sabata fi sahihayni wo ka deftere Muslim wo selli ton أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى وهو حزين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. طيب
awa hino suka wonɗo jabade on heɗo ɗon gando heɗo ɗon mokoba heɗo ɗon ka qur'ana yewtata tesoto haranaɓe yimɓe émotion yimɓe hadisaje penale heɓɓitade bandiraɓe on yiɗo tato maɓɓe no jaabi ɓe ala dalil nokku si wona hadis ele oɗo waddana en dalil e ɗengal hay arabu kon wiyete abi kon wiyete baba si wi'ama abi o yewtay en ni fof ɓeydoɗen hakkil hande on nani wo kamɓe ɓe wowlay ɗum gondema baabe nelaɗo e nene nelaɗo ko heferaɓe ɓe ka yiite la ilaha illallah wona woɓɓe woni wowlirde baaben annabi ibrahima ko kefero mo ka yiite wiwɗo rabbi gfirli wali walidayya dey annabi ibrahima maaki o tentini allah yaafolan yaafoɗa jibimɓe lamɓen ɗiɗo amma o mo gerdito abi fof no andi ko ombo asara ɗum ko ammu kono heɗoɗen o suka ɓeydoɗen gandal ɓeydoɗen pinal ɓeydoɗen hikma bandiraɓe harana o qila wa qala penale heferɗingo yimɓe sloganji naadugo yimɓe yiite wasi ɗum no juuɗe goɗɗo andugol ko ombo fokkiti yiite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alayka salam akil habib. Mi salmitike ma giɗo, mi salmitike ma suka, mi salmitike ma gando, mi salmitike ma waɗaɗo barki, mi salmitike ma anduɗo ko yewtete, salmitike ma. مصير والدا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل هما في النار كما هو مشاع ومعروف عند الناس؟ وبعض المشايخ يعني هداهم الله وغفر لهم يعني يجزمون بأنهم في النار. يا أخي كوني بانجinde tawolu be ngol kongo wufu be dum jama buy jabi dum hande yo Allah yafu be yo Allah yawtambe wonde ma jibimbe nelado mu Allah buri yidude on jaad e baba en jatigi Allah nabi Ibrahim be no ka yite wonbe wowlude dum ha jabi on fikra fibi dum o yo Allah yafu be yo Allah accambe yo Allah fewnu be. على أقل تقدير توقف في المسألة وقل إن الأمر بيد الله وحده والله أعلم. إن الأمر بيد الله. goɗɗo ka yiite no ka yiite ma nelaɗo yi goɗɗo ka yiite hadisaji heɓɓitaɗi nelaɗo naɓano ɗo holla yiite ngen ni awa ko hadisaji on dari kadi nelaɗo yahayno ka berɗe Uhud du'ano julɓe ɓen siɓe anduno ɓen ko honno fewdori siɓe jam ko honno naɓaynoɓe du'ana golɓe ko honno naɓayno nelaɗo du'ana golɓen si nelaɗo no anduno situation mayɗo ko honno fewdori hande goɗɗo yettike on mayɗo ko ni o fewdori. قل بذلك عدد كبير من أهل العلم أو قل إن المسألة خلافية بين أهل العلم. ليش ثقافة الرأي الواحد يقول لك قولا واحد on yewtude wonde ma wo hay kamɓe janguɓe ɓen ɓe lurri e ngal ɗo landal baba en nelaɗo yumma nelaɗo baba en annabi ibrahima cela veut dire wona opinion goto opinion jibuyno e mum ɗo non ko natugol e ko wirni ko ɗum andirton islamu yimɓe ɓen fof no ƴetti ɗum waɗi sawdu mo be no waɗi hoore mum no mari fatwa no mari gandal no duwa jonnude avi mum tawata wona ko Allah yewti ko tawata wona dalol Allah ngol few ko honɗum naade yimɓe weƴƴitagol ko wirni baba en nelaɗo no ka yiite qur'ana aya hombo woli ɗum aya hombo sappini ɗum ko honno Allah suɓorta oɗo nelede fi yurmede tage fofop malnugol jama o Allah ƴetta baaben on naada ka yiite ene ko honɗum ho hadisi mon kadi awa ko ɓe maaki min komi laaɓuɗo komi iwɗo kadi e ko laaɓi e komi cela veut dire komi laaɓuɗo ɓi laaɓuɗo cela veut dire on hadisi ɗon gonɗon yewtude ne a maaki min komi laaɓuɗo kami iwi ɗon kaka laaɓi en kadi ka iwi ɗon kaka laaɓi e ka laaɓi honno mo waaju hewtaali mo nelaɗo hewtaali mo suratul yasin tigi detayani en litunzira qauman ma unzira aba'ahum fahum khafilun nelaɗo ko ɗum hari waajoɗa yimɓe ɓe waajaka ha hande baabiraɓe maɓɓe ɓe heɓano waaju goɗɗo wawa hiɓɓutude hunduko mo nonde kel hadis heferɗina ɓen ele ɗon andi kadi no wola fi yimɓe fitra yimɓe ɓe heɓali waaju hay hunde koye honto ɓe on no wonoyta. إذن هما في النار. لماذا هما في النار؟
لماذا هم في النار؟ استدلوا بنصوص منها في هنو نين نلا باب نلا نكايته في هنو pour quelle raison be wonirta kayite be kayite yite wona nyande dargal natoyte be kayite kawe kawa keji ko wona den faminede dina ne babe nela nen no kayite menen Allah no yimen ka Qur'ana yite ngen ko yawmal qiyama natoyte mo be nyaawe hetta ko golli yaha wada prison mungo o baba nela nen mabbe no kayite jonno dargal ngal e talta دنگا يهاكتا وبنرا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه هذا الرجل من الحزن والتغير قال إن أبي وأباك في النار. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فأخذوا من قوله واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي يعني بأنها في النار وهذا غير صحيح. وحديث جديد بيقول دالينور وندما بابا إن نلا ده يوم ما بينو كيته حديث أرانون كوغوت أري لاندي نلا ده هنتو بابا إنغا وني كمو بيسي دتا إميجو سيماو بموهيكي كيسو حق المغارينو بوني كهونو بماو بمفيوندوري honno be fewndori ko dum buri holbinaade mayde fu goddo yehi anda tawno fewndori ha tawya e joni non ari o landina on to baba en an yaaro maake baba en mano kayite wonon ko do nelira rahmatan lil alamin fenande toñugol nelado hebbitande nelado wa fewtude goddo direct wi'an baba en mano kayite neliraade yurmende wonande tagge fo ngon fu goddo ara lando be fi baba en mum fi ko wirni deja baba e mano kayite o suni nelado yi ngojo ko wondi kon nelado bannitimo baba en an e baba e mano kayite on hadisi do woni go dimon wo nelado maki mi landiki Allah permission yo newna nan mi juro kaburu yumma ngom mi du'ano nene an amina Allah newna na Allah du'ana gol yumma ndey o newna ni lan no wo jura gol gaburo wo cela veut dire yumma mabbe kad no kayite parce que Allah newna li be du'ana yumma mabbe bahin لأنها أصلا من أهل الفترة فلعدم حاجتها للاستغفار لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها لأنها ماتت قبل وجود الشريعة وقبل وصول الدعوة إليها وبالتالي هي عندها البراء cela veut dire kala mayu be ado ado odo islamu on arde e mabbe e yimbe makka be ay si Allah tongani nelado duano golbe ben koy programme Allah woni parce que goddo arali ha hande wajibe wade dum do acce dum ko be ala preuve ko Allah nangiturabe Allah wa ma kunna muazzibina hatta nabasa rasula men lettata himbe wo yimbe ha men nela wajotodo e mabbe be jaba ma be salo be salike men bombarda be hay ka aduna do men frappa be fo l'aakhara men naado be yite jejaka non goddo no wawi wiwde goddo no kayite ay l'aakhara hewtaka الأصلية من الله سبحانه وتعالى فلم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لها لأنها لم تبلغها الدعوة كالذي مثلا عنده طفل kodon woni yewtude wona bobo way wona dembe hewtali dum da'wa si Allah wi awatinelaado du'ano yummam cela veut dire ben non be ala problème be ala problème kambe Allah وفاه الله وله سنتين مثلا ثم جاء هذا الرجل وقال للناس ادعوا لابني بالرحمة والمغفرة يعني هو أساسا في رحمة الله لأنه لم يكلف أصلا ولم وانا بوبو كما يتدو يدوانا لهم بوبو لا problem اللي فاكا هو عنده responsibility فواكا يمكو فايكون افيتو edi do ko tawna nabe karamol ko be golli wobe nangitirtak si tay nawti faggiti feterende si bobo mai ko duante ko jibimbe mo be yo Allah lontinambe ko wurata barka sina dum bobo ala problem ka Allah wala problem ko dum woni yewtude يبلغ سن الرشد والتكليف فلا حاجة للدعاء له وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة مثل اسمها آمنة في الدنيا وآمنة في الآخرة yumma nelado ko amina be makete amina non ko holnido gonga makko do ben ko holnibe ka aduna do ko holni be kadi ka l'akhirah bandirabe
بإذن الله تعالى. فكيف لنا أن نحكم على مصير والدا النبي صلى الله عليه وسلم بالنار والرسالة أنتو جانجتن جانجودن إنن كو أنتو يبدن غاندال نياوين بابا إن نلاد يوم نلاد نكايت إنن كو غومبي لم تبلغهما ولم تعرض عليهما لأنها من المعلوم بوس على كنلاد نلا بابا من نوري نيني من نوري واجب بسالي أم بريفو أي نوكو هبات goddo wi wawa hebbutude undu wo gando accanado baba en beedo no kayite وأننا لا نحكم بكفر معين إلا بعدما تعرض عليه الرسالة والأدلة وتتبين له الحجة ثم بعد ذلك يجحدها وينكرها. هذا الكلام wawa ta hefirdinde goddo mun nelal hewta Abu Lahab bappa nelad Abu Lahab on ko tawade babirabe nelado bappa mabbe Allah cippini tabbat yada Abi Lahab wa tab o sali Allah hefirdini mo Allah prometi mo yite Umayya bin Khalaf Abu Jahal kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib zarni wa man khalaqtu wahida bedo fo nelangal hewtuno be sali Allah letti be karna do prometi onado e be yite kadi والله تبارك وتعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولأن الكفر في اللغة بمعنى الستر والتغطية فهذا الشخص بعدما جاء إليه الحق غطاه وجحده وبالتالي يترتب عليه الإنكار والجحود. وأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في 6 من عمره وبالتالي هي قطعا لم تشهد بعثته ولا نبوته. والله تبارك وتعالى في عليائه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Kudoni jetaide do wi nene nelado be fati no tay nelado no yara duubi jeego baba nelado kam fati nelado no sowa bandirabe e kadi Allah prometi wama kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula men lettata yimbe wo yimbe ha men nela e mabbe wajotodo wade dum do acce dum do ko dum do moƴƴi ko dum do ni moƴƴa baba en nelado dum tawano be nela be fati hibe yehi yanganagol baba e mabbe e tarika sifido fi baba en nelado fo no andi ko suka moƴƴo wonno suka kakara wonno yidunodo baba mu Abdul Muttalib ofti baba mu yangani bem ko e yahugol yanganagol baba mu ko dum be hebi nawna tauna yani mabbe be feƴƴini tay nelado on no sowa kombo ari wajiben kombo wajiben ha goddo hebbita hunduko mum nonde kel hadis ويقول في حق أصحاب النار أعاذنا الله وإياكم منها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى wala ndi Allah naado yimbe yite ben naato be yite naati ko honnum tabara yewti en Allah landoyta ko be ma malaikaji gardudi yite di landobe Malik alam ya'tikum nazir onon wajotobe arano on qalu bala qad ja'ana nazir e jon non sin tawi goddo ha hande o wajaka o hollaka Allah on ƴettama bugoyama yite on Allah landoyto mo alam ya'tikum nazir dare de be nadama yite Allah be ene onon wajotobe arano be irrito qad ja'ana nazir wajotobe arno men fakazzabna min fenni be فقلنا ما أنزل الله من شيء من الله كيبنا لهيه باب نلاد نقوم بواجبه قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويقول تبارك وتعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ويقول الله تيجي يوتي ودكرتي في يمبي مكابي وإني هي محمد أن من نلالي أدما إبه هاي غوتو هاي دفتر ووتر من كيبنا نالي به أتما أن yasin tigi detail dum wola ne ononde hadis goddo no mari belol wo ko gando udita hunduko mum yeto mofteden fu baba en nelado sallallahu alaihi wasallam mo baba en mu wiya Abdullah yumma mu wiya Amina be Allah reni yimbe non no gayite ngono ngon jangi tabaraka wa ta'ala fi surati ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ويقول تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل réseau on ari woni ko peut partager kadi o yewti en aya Qur'an ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى فنسليه جهنم on andi odo ko Qur'an woni yewtude
ko wahayu Allah on wona birdi ko yimbe jokki ko yiida e alqur'ana yaada e alqur'an ko dum wadi alhamdulillah sukabe hande no yalti les révolutionnaires même dans les pays arabes même lo Ben Salman o wi hadis ko yaado de qur'ana o jettete kala lundi do qur'ana men jettata Allah tigi wi kala lundi do nelaadom aho gonga kam feñande mo men heftinay mo konko hefti men naado yay mo yite jahannam wa nuslihi jahannam e be do nondi do nelaado baba e mabbe yumma mabbe ko nelal hombo hewtibe ka ko onon yimbe salafiyankobe mi anda honno yimbe ko onon awa nelano e baba e nelaado e waajobe awa ha be sali si decreto wonde ma benno ka yite ma hebon courage wigo ben ko heferbe adde nokku ka windi wonde ma bendi do ari no sujjana sanam nelaado ko makka jandi ka sanamu rewete Allah hiwno be lande awakadi si baba en nelaado tayno jokki yimbe makka e konko be wonno e mum bay mabbe mayi ko suka. Il était le fils unique de son père et de sa mère ko kambe dido benno mission mabbe ngari wona hay nawyobe ko be wuru ngurdang rabbudu dam be jiido burdo mojjude tagge fo ngon fo be walobe mayi جهنم وساءت مصيرا. فهل والد النبي صلى الله عليه وسلم شاقة الرسول؟ هل والد النبي صلى الله عليه وسلم تبين لهم الهدى؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدا ولم تبلغهما دعوة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أساسا، فكيف لنا أن نحكم عليهما بأنهما في النار nela lo yottake bedo dido konno enen goddo jangir sawiya bedo ko heferbe bedo no kayite pour quelle raison؟ نعرض عن كل هذه الآيات الواضحة الجلية من كتاب ربنا جل في علاه وتبارك في علياه، ونتشبث بنصوص آحاد التي هي ضمنية الثبوت. يعني عندنا نصوص آحاد وعندنا آيات قطعية الدلالة، فأيهما أولى بالتقديم والاستدلال؟ جوني آية القرآن سلودة قرآن رتبتون ندفو فتني ندفو جبي ندتاجي فوكو دكرتا ndedo si don gayna adde simore wotere gayna ta nde Allah wi hara nano ko ande iwri on tawayno ton lurral e mayre ayata me hadisi lurde no wodi kala firko no wodi selludi no wodi lowdi no wodi fottanaade no wodi wengiidi no wodi jo nyanda wo aye ben hadisi gono dasi no hawniya tata goddo ko dum non yettata acca Qur'an taskago Qur'an taskago ko Allah da yetta hadisaje heferdina baba enela. ونحن نعلم أن صحة الإسناد لا يعني منه دائما صحة السند، خاصة إذا تعارضت هذه النصوص مع الآيات الجلية الواضحة من كتاب ربنا. ثم دعك من مسألة تركي الله يا الله أكبر سكابة إماني بدون دو تشمبه دولة باسكي manipulation e arnaque ko ne o dina kon sifota ko kala ko yaade Qur'an ko lundi Qur'an wo ko nyoge ko haw ko ite c'est ça. نخرج من هذه المسألة لنقول أن هذا الحديث ثابت وقطع الثبوت، أقصد هذا الحديث الذي عند مسلم أبي وأباك في النار. فنقول أولا بأن لفظ الأب يطلق في اللغة العربية على الوالد كبوري مهمو دي كون فيك اللغة عرب هذه شاجر ان تثبت كمسلم باينون ناندي نو يا صحيح المسلم صحيح البخاري ko wahayu direct ko wahayu ko mako jinela do ko wahayu direct dum lural wo ala ni e ni ko winda duubi temeddi ha tembi temeddi bawo nelado joni hedito den do taw lugha kalimatu ab ko wiete baba ko حقيقي وعلى العم وعلى الجد وعلى الخالي أيضا، كما قال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي. أبا سوياما أب بابا نجتا بابا نجتا سورو نجتا بامول نجتا كاورابي أب owi yiltitoden ka annabi Yusufa maaki donge Qur'ana fowni yotude wala dandal wala inute ko jangube ko be jangi ko sukae c'est un jeune ayino wonbe gollirde hakkil mum ko be woni gollirde hakkil mum ko be Allah woni wide afala yatadabbaruna alquran kambe non wibe taskade no wodi non wadube hore mum dammi ndare de ko ni wide ko annabi so wi wattabatu millata abai jokkumi dina babirabe amben Ibrahim soro makono Ibrahim ko soro nela Ismail bappa nela Ishaq
annabi Ibrahim ko manta soro mabbe, Ishaqa woni soro mabbe, wa Yaqub ben mabbe. Cela veut dire kala ko abo ari abayi andu vraiment no ƴetti, andu no ƴetti cende hewde. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فنبي الله يعقوب هو والده، ونبي الله إسحاق هو جده، وإبراهيم هو جد أبيه. إذن هؤلاء كلهم آباء لسيدنا يوسف عليه السلام. وكما قال تعالى أيضا عن سيدنا يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش فقال ورفع أبويه على العرش. فبنو أندي كيوم النبي يوسف جبني النبي يوسف من يتي بنيامين كبه جبني بنيامين دم بفجين kono pellet ka Misra baybe hebo polgal e laamu ngum baba e mabbe nene mabbe tokoso hobbe wi ko nene mabbe tokoso baba en annabi Yaquba jombituno kono konnu Allah utilise terme ombo wa rafa'a abawayhi babirabe makko bendido babirabe makko bendido nene onno natido غير واحد من أهل العلم بأن أبويه هنا ليس أباه وأمه، وإنما أبوه وخالته، فقد تزوجها يعقوب عليه السلام بعد وفاة أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم. ولذلك نلا دوماتي الخالة كويتي نين توكوسو نين مودو بمنزلة الأم بين نين كمان كيبورغال غوتال وناندنه ko anduda wawa wadande nene ma kun da duwa wadande dun nene ma tokoso nene ma mawdo. عبر القرآن بقوله: ورفع أبويه على العرش. اترك عنك هذه، لعل أحدهم يقول إن المسألة فيها خلاف بين المفسرين، وقد اترك عنك هذه. يقول تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ قال لأبيه، وهذا يدلك على أن أبيه آزر ليس هو والده، وإنما indi janga wadi hakkunde Allah barki Allah fu on wadi e di TikTok je di dumaji bendube sukabe no yalta findina jama ko jama ambo bina dubi du pellet sandari ka annabi Ibrahima. Mais pourquoi Allah utilise le terme azara? Cela veut dire ko tawado e babirabe annabi Ibrahima wona wa najibindo mon tigi illa قال إبراهيم لأبيه آزرا. Pourquoi? Si woni li abihi tun hanno Allah hatta do andi tina annabi Ibrahima ma kanno baba emmu Allah hatta ino don ngawa kono Allah wi azara cela veut dire babirabe no dudi. Allahu akbar. ما هو عمه. وفي سورة التوبة إن إبراهيم تبرأ. fono fotani onko bappanela ay defte tafsir urbe ben ko duyaade ko ammu ko bappira wa annabi Ibrahim من أبيه الذي هو عمه. يقول تبارك وتعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي ko Allah yewti en kon kadi ka Qur'an tuzandi kando ko Qur'an inde annabi Ibrahima bangannomo laabannomo wondema bappa makko ko gaño Allah ko wondudo e numurudu sali tawhidi on tabarra min o pottitimo o iwi fe makko few inna Ibrahima la awwahun munib. سورة الشعراء يقول: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Qur'an no mawni be en andi suratu Shura annabi Ibrahima no duwani papa mum babirawo mum tungawa wieten o wi waghfir li abi yafo bengan innahu kana min ad-dallin babengan o ko tawade majjube yafo mo قال: واغفر لأبي ولم يقل واغفر لوالدي. o wi ali yafo jibimbe lamben fi hono annabi Ibrahima on terme don o utilise ali yafo jibimbe lamben. Pourquoi? kono wiyan tu yafo benga waghfir li abi innahu kana min ad-dallin ko on landa fi on annabi Ibrahima ko wi to waghfir li abi o wi ali yafo jibimbe lambe ene kono Allah yewten fi jibindo wal walidatu yurdina awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rada wa alal mauludi dum ko jibinanaado on ko du wiete walidayya walidi jibindo lango on don no anda ko nene e baba pet
ko nene e baba pet jibini goɗɗo e suratul maryama no holli en fi annabi yahya e annabi isa kono allah yewten fi annabi yahya e suratul maryam wondema ko ɗoftiɗo jibinɓe mo ɓen wa kana barran liwalidayhi ko ɗigganɗo jibinɓe mo ɓen o wiyali abawayhi pour que raison barran bi abawayhi o allah utilisali on terme ɗon few ko ɗigganɗo babiraɓe makko ɓe la ko ɗigganɗo jibinɓe mo ɓen annabi kadi isa konno wi wa barran bi walidati komi ɗigganɗo jibinɗo lan on si ari sendidirgol tawi ko ɓe o tigi heɓuɓe on tigi ɓe allah kon terme ɗon utilise ta ndare gura kono si tawi jilli ndare tun annabi yusufa ɓay tun ɓeeɗa annabi yaguba ko baba makko kono ɓeeɗa ko nene makko tokoso allah utilise wa rafa abawayhi allah ƴetti on terme abawayhi o utilisa terme walidayhi wa rafa walidayhi alhamdulillah o tigi ɗo وانتهى دم إن شاء الله جل. في سورة الممتحنة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ولم يقل لوالده وهذا يدلك على أن لفظ الأب يطلق كما ذكرت لكم على الأب والعم والجد والخال أيضا ولذلك لما جاء القرآن بلفظ الوالد ماذا قال إبراهيم عليه السلام بعدما بلغ من الكبر عتيا لم يتبرأ جوني نون فهمنا نين wonde ma oɗa ko baba en annabirama tigi woɓɓe ko ɗum faminanta julɓe ɓe tentini ɓe ngo sengoɗa ɓe faminana ɗum jama e joni noon o du'ama woni e jangande ɗo arɗo surat ibrahima ko tawi annabi ibrahima duuɓi ɗin towi ele annabi ibrahima ko gerdi e bappa mum ko hari ɓe suka ɓe wawi kaɓe pottitino bappa maɓɓe ɓe iwi e leydi ko wiyete ɗon hande Irak ɓe iwi e ndin leydi Babylon ɓe ardi Palestine ga ardu Sam hari bappa maɓɓe ko suga ko fewno sahi ɓe pottitiɓe o du'a noon mo ɓe du'ani jibinɓe ɓe ɓen ɗo ko hari duuɓi ɗin towi heɗude duuɓi ɗin towi من والدي وإنما قال في سورة إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء النبي إبراهيم دوئيدو جوما يتيما jarnima ko okkuɗalan e hoore duuɓi komi jogi kon okkuɗalan geɗal ɓe Ismaila Ishaq an joman an ka nanowo du'a toriɗo rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabb jomi an waɗa ñinnuɗo julde e geɗal ɓe amɓe Allah jaɓanan du'a an on ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا سلام يا سلام يا سلام يا حق ناري سكسي ناري غونغا كان أنا إبراهيم دوي يتيم الله أكودا لام بيبي دوندو ودا نيندو جولدي بيبي أمبين كاجابو دوا أو جومي اغفر لي يا فلان ولوالدي ya foɗa jibinɓe lamɓendi ɗo Allahu akbar kono mari belol wigo yumma baben annabi Ibrahima no kayite baba e maɓɓe tigi jibinɗo ɓe on en nene maɓɓe jara e hore o du'a mo Allah déclare mi jettima jatigi o ya rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin yawma yaqumul hisab koko mo mi du'oto ka sujudu sodo Simi sujji minkum urata wiide subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li wa liwalidayya yawma yaqumul hisab parce que mo Allah yafinde nyande o mali annabi Ibrahim ko dum doni be mum nene mum kadi hari le duubi din towi don si tawno be pottitino tawno ko o wona do wiede azar on no babe mabbe Allah wi'en déjà tabarra min e pottitino on no be salimo do anagol ande kadi bay be andi ko ganyo Allah e joni non duubi towi be duwano jibimbe be ben be duwano jibimbe be ben goddo treta wonde maben ko yimbe yite be kayite ربنا اغفر لي ولوالدي ولم يقل ربنا اغفر لي ولأبوي ولا وفي انه الله يالي ربي اغفر لي ولأبوي هذا ابراهيم الله يافلا بابيرابه امي
Pourquoi utiliser le terme wali walidayya? Pourquoi? Cela veut dire que jibimbe be bendom be sapi. Do kaunata bappanata nentokoso nata bammawdo nata do ko nene e baba. Kala ka walidayya ari ko nene baba. Si walidati ari ko nene. الحمد لله إذا في أواخر حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام بعدما بنى الكعبة عبر بلفظ الوالد ولم يعبر بلفظ الأب، لأن الأب هنا هو العم، فتبرأ إبراهيم من عمه آزر. إذ كيف ينهى إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه في قوله فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، ثم هو نفسه يقول رب اغفر لي ولوالدي. الجواب كونو كندو لهرب ما هو يسود كابن بودي رينوفيلاسيون دوبي دين توبي joni ko reconnaissance ko bilan gurda mabbe dambe woni jonnude Allah yaltani kema alhamdulillahi alladhi yettore wodani on Allah jo wahabali alal kibari okkudo lange hore ngudo mangu bedo gedal be Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a. Yomi anko nano du'a be maki rabbi ijalni muqima sala wa min zurriyati rabbana taqabbal du'a. Allah wada nyinno do julde gedal be ambe anka nano du'a e hore dum do fow rabbana ighfirli wa liwalidayya. Jomi ya foda nene ange babe walil mu'minina kadi be watti don cela veut dire yumma mabbe be mabbe kana mu'minin yawma yaqumul hisabu kadi nyande kontidi fudde ko honno non be doranta bedo e Allah yeti kentew falamma tabayyana law anna wadu lillahi de banganno wonde ma babirawo makko ko ganyo Allah tabarra min o pottitimo salimo o duwanade. Pourquoi goddo yettata on no wiya ko babe annabi Ibrahim ko kefero mo kayite? Pour quelle raison? Et le Qur'an no wali Allah no wi yonde taske yonde gollitire yonde yurnite tawata dum do hay ko wo ko arabobe kadi wawlata sifadi ko ngudi no hawla الوالد الحقيقي الذي أنجب إبراهيم عليه السلام، فنبي الله إبراهيم يدعو له ويقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولذلك نرجع الآن إلى الرواية التي في مسلم إن أبي وأباك في النار. أباه يحتمل أن يكون عمه أبو لهب. أوكسي أوي أوا جوني يلتي تولنك حديث ونادو يده إن أبي وأبوك في النار. Baba an e baba mano kayite ilti to den on hadis ko fonnu fandawa kana ammu ko bappa mabbe awa Abu Lahab ko bappa nelado Abu Lahab ko bappa nelado ko kambe kadi wonduno kawtal awa on termu ko ni hotande ka Abu Lahab wona baba en nelado jibindo be Abdullah sendari ndare de suka emba gandal no weli o jetti Qur'ana e kongudi ara o tesi halabi o yawa yiltito den ko hadis mondo wolde abi wa abuka finnar baba en ange baba en si baba en wi'ama hare jetti bappirabe kawrabe hay nenirabe hare nati parce que Allah utilise un terme abawayhi alal ars الذي أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة فقال تبت يدا أبي لهب وتب. فكما بينت لكم بأن لفظ الأب يطلق على العم أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العم والد. فحتى العلماء وهم الأكثر والحمد لله لما تكلم الحمد لله كرمكم بقرب دود دبين قرب دود دبين ياري وندما بابا إن لا دون سلام يوم ما بي ونا هفرابي في علاقة يته الحمد لله. في هذه المسألة قالوا إن آباء الأنبياء جميعا ناجون بإذن الله لأنه لا قولوني يوتدو إلا وياما وندما بابي رابي أن بابي بفوب جيبين بي أن بابي بفوب نلابي بفوب كدادو يوبي إن شاء الله قد واتاسيني دي جنة دكري كو الله وولاني ko ya wolu wiya si Allah jabi den ko kadum duwada hay wolude baba en nelado yuma nelado be ka aljanna inshallah ko aljanna be natoyta nelado tawano be inshallah ko aljanna be natoyta parce que Allah jonnani ma décret ben ko heferbe ben ko yimbe yiti. يتصور أيها الإخوة الكرام أن أما تحمل نبيا في بطنها أو أبا يخرج من صلبه نبي ثم يحرم هذان الوالدان من بركة هذا النبي الذي خرج منهما ثم أرينو هوني الذي بيدو كونتو إيوتا يخرج من بين صلب والترائب بيدو كويوتا كوي كيتي غوركو اتشابي بير إشونا أصوي إريد
ko honno goɗɗo wonirta nelaɗo wona annabajo waɗaɗo barki mo Allah suɓi mo Allah yeɗi mo Allah cippini wahayu e mum jibinɓe on ɓen wonɓe sombo on wurude Allah ɗawa on annabajo wondoygol e ɓen ka aljanna ƴetta ɓen naade yiite kawe kawa keji hay hadisaje goo no ari ko honno fi annabi ibrahima e baba en mum ka darngal ko honno ɓe bugorte ka yitte sa a nani penale ɗen no a taway vraiment en ambobinama bandiraɓe إن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه كان عابد وثن ولم يعرف عنه أن دليل لا onnema babe nelaɗo rewayno sanamo hirsana sanamo sujjana sanamo on dalil heɓaki keno sikku ɗari makkankoɓe fo hande no islam ardi ɗo hay ɓiɓɓe julɓe no wodi ɓe juulay ɓe juulata ɓe hajjata ɓe zakkata kono ɓe jogi inde julɗo awa yon andu ari no woodi arabu ɓe fewndo ngun zaman ɓe yahata sanamo ɓe sujjanta sanamo ɓe jokki gurnahu maɓɓe ko ate ɓe ala dina wo hari fewndo on sahi ɓen no woduno nelaɗo on kadi ari koye ɓen tawa nelaɗo ari ala dina fe atto wahayo ngadde nelaɗo jamais no jokki ɓe sujjango sanamo rewsa baba nelaɗo yimma maɓɓe koye on programme wonno hande no woodi ɓe ala dina ɓe jokka christianisme ɓe jokka juif ɓe jokka musulman hiɓe woni ko ɓe woni ko hiɓe andi tun noon kakille maɓɓe ɗum ɗo no woodi taguɗo ɗum bani amen fof no andi Allah no woodi أنه كان سيئا أو ظالما وما إلى ذلك بل إنه عرف بالخيرية والصلاح وببره لوالديه حتى أنه لما مات بالحمى حينما ذهب إلى يثرب يشتري منها تمرا dartay ɓe madina sodanoygo ba maɓɓe soro nelaɗo ko ɗum abdoul muttalib tay bem nelaɗo no seeni ko andiranoɓe needi e ɗoftare yanganagol baben ɓe heɓi nawnago wiyete humma ɗum wonno sabu maɓɓe bandiraɓe tawi noon nelaɗon no sowa hayɓe jibinaka bandiraɓe لوالده عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب بالحمى وانتقل إلى رحمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك لا يزال في طور الحمل في بطن أمه بنت وهب وآمنة أيضا لم تكن من العصاة ثم إن والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وأهل الفترة كوبيدو تو كويمبي فترة بين أهل الفترة كويمبي بهبالي كويتي نلا لمو goɗɗo araali waajibe koye ɗon ɓe tawa ɓen ko wiyete fi machiyatillah hiɓe haajande Allah goɗɗo alaa droit naatugol goɗɗo yiite mo alqur'ana naada yiite alqur'ana pettun kadi koy alqur'ana pet naada waawi inde kaari ko yiite yaata kaari oɗo naata yiite oɗo qur'ana pet waawi wolde gooto alaa on droit baaba e nelaaɗo yumma maɓɓe ɓe heɓaali nelaaɗo kono fatra ay Allah no yewti on terme ala fatrati minar rusul ko yimɓe communauté tawa ɓe heɓaali goɗɗo ara waajoɓe few ma ɓay makkankoɓe ila annabi ibrahima feƴƴi annabi ismail ko ɓurni duuɓi 3000 an waajotoɗo araade annabi musa en wona makkan nela leydi arab annabi isa en nayi leydi arab nelan duuɓi ko ɓuri 3000 ha 4000 an si nelaɗo nela e maɓɓe wadde qur'an ari wi men ɓeeɗo goɗɗo warano ɓe waajotoɗo ɓe mamira ma ɗum ɗo fof duuɓi génération ji waajotoɗo arani ɓe baba nelaɗo بإذن الله ومن هم أهل الفترة أهل الفترة هم الذين خلقهم الله تعالى ولم يبعث لهم رسولا أو بعد yimɓe ko wiyete ahlul fatra kon ko yimɓe tawata Allah tagiɓe kono ɓe heɓali nelaɗo mon holla ɓe ko moƴƴi haɗa ɓe yamira ɓe ko moƴƴi haɗa ɓe ko boni tawa ɓe heɓali ɗum ɓen koye haajango Allah ɓe woni ko Allah andi kon no waɗoyta ɓe e nini ka wonden ɗo no woodi e leyɗe kay julɓe yahaali wi koko wonnon ɗo dey wo nani woni gonga ko Allah tu rewete e aduna mo wonɗen ɗa no woodi بعثهم الله عز وجل بين رسولين وكان بين الرسول الأول والثاني فترة طويلة وزمن بعيد فهؤلاء هم أهل الفترة وهم ناجون بإذن الله فنأتي بعد هذا أيها بابا النلاد يوم نلاد بابا دندانغال annabaɓe e neniraɓe maɓɓe ko daɗoɓe inchallah ko ɗum goɗɗo mari ko yewta goto ala konngol heferɗingol ɓe manadugol ɓe yiite goto hay e goto إخوة الكرام ونحكم على أهل الفترة بالنجاة ثم نأتي لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحكم عليهما بالنار أيعقل هذا أيها الكرام ko hollume haqqil
e ɓe ɗo Usayminu ɗo e oɗo Fawzan e on goɗɗo go maɓɓe ɗo wowluɓe ɗum ɗo hiɓe jaɓi yimɓe fatra ɓen ko na juna inchallah ko daɗoɓe si Allah jaɓi mais baba en nelaɗo e yumma nelaɗo ɓe jaɓana ɓen noon daɗugol ɓen noon ko heferaɓe hiɓe ka yiite ko honnumi haqqil ni ko honnum e gandal ni gandal poson ko haqqille honɗe ni kadi ele fof no andi baba en nelaɗo yumma nelaɗo koye ɓen tawa yimɓe fatra ɓen Qur'ana ala ko décréti windi baba en nelaɗo ko kefero Qur'ana ala ko décréti wondema yumma nelaɗo baba en nelaɗo Allah no wi nada e ɓe yiite on ala on preuve ko hadisaje de goɗɗo o anda honto iwri moƴƴina ɗum tafa ha ɓendi jiɓugol finde yimɓe suɓiɓe golle mu heferɗingol نحكم على أم الرسول صلى الله عليه وسلم التي أنجبته للدنيا وكان رحمة للعالمين ونحكم عليها بأنها في النار والشيء يشرف بشرف موضعه وكانت بطن آمنة موضعا لذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي أشرف ذات تكونت فيها أشرف الذوات على الإطلاق إنها ذات سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم ɗum andi ko hombo sowi nelaɗo ko nene Amina iɗon andi ko hombo sowi nelaɗo ko nene Amina ɗon andi ko hombo woni nelaɗo ko on woni sayyidul kawnayni la ilaha sayyidul kawnayni wathaqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami ko nelaɗo woni koho aduna e lahara ko no wata wonirde tege sowiɗo on ko hojo on ko yite nat عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي إثارة مثل هذه الأمور ولا ينبغي للمسلم woni Allah jaabi ɗo gallandal o min hande ka an wona o ganda min kala e mon karamo kojo mo miiɗo goɗɗo no fewtini masala ko honto baba en nelaɗo e nene nelaɗo woni o jaabi ngal hara wona o wiwde ko Allah andi ko an haala muddal hayat mi ƴettata gandal ko on mi heɗota ko on min minta goto yaw ƴetta gandal kaw kala karamo kojo siɗɗo men mo min nani no jaabo sifa ɗe lande ɗe mi yi Fawzan e Usaymin no jaabo ɗo goɗɗo landoɓe ene ko honto baba en nelaɗo honto ben nelaɗo jibinɓe nelaɗo ɓe e yumma maɓɓe honto ɓe woni o jaabo hara dey wona hay wigol hara na hay wigol no hadisaji no ardi ko o jaabo e ɗum hara na wigol ko Allah andi min mi ƴettata hunde on ande kadi ƴettuɗo kadi wo ƴetti e ade la'ifujo njofojo bandiraɓe wattane yila moƴa e o affaire dina qila wa qala يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون الله ورسوله إنه لورغول goɗɗo non tawa e lorrugol jibinɓe mo ɓe ko on goɗɗo wiyata ko aaden julɗo o wuufa konngol baba en nelaɗo yumma nelaɗo ko heferaɓe ɓe ka yiite na Qur'ana yetimo ɗum nelaɗo no weltani on mi lando on jaabo ɗon ko haqqille mon nden gollirton go na émotion o na on jaɓan wiyoɓe nono dina haqqil gollata ko eggingol ngol gollata fenande Qur'ana ko ari yewti fof ko haqqil landoto hay natoyoɓe yiite ɓen ko ɗum ɓe landitoyte onon ari on ala haqqil inna law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir ko haqqille mon nden mi landi e si goɗɗo wuufi konngol ben an min e yumma an ko heferɓe ko yimɓe yiite hakkunde mon Allah mi welete ɓen mi weltanto ɓen aw onon fulɓe jokke Fawzan e Usaymin jokkeɓe kala ko ɓe wi wasitay kamɓe ko ɓe hendotoɓe wahayu فختاما أيها الإخوة الكرام نصيحة لنفسي ولكم o wi timmingol yewtere makko nden ko laaɓalngol o reedu onon e min e kala julɗo أننا إذا سمعنا بخلاف بين أهل العلم خاصة si en nani pooɗotiral e lurral hakkunde jannguɓe ɓen في الأمور التي تتعلق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم e teddungal
مرتبة جاه نلا صلى الله عليه وسلم فإننا نربي أنفسنا على أن نختار من أقوالهم كوين تفو هورمين نئن هورمين وتنجتو opposition hay goto cela veut dire wata goto fetudo ha tawta wiube baba nelaado yumma nelaado ko heferbe benno kayiti ma tawta baba nelaado yumma nelaado no ka aljanna ta goto tawtu mo beyo jettu ko Allah andi wala qur'ana yewtali nelaado yewtali dum ko laabi ala hayno ka nelaado tesi wonde ma yumma mabbe be mabbe ko heferabe be kayiti on hadis ala o tigi o jettu wiya ko Allah andi taw ƴettu partisan hay goto be karamo kobe faminan ben no hendo wahayu hande be naati mo beno surtout karamo kobe fulbe miya mo beno jodi wargo fatwaji o lande landal o jabongal wana aya qur'an o tippata wana hadis harakadi ko hadis yaado de alquran parce que fop noto qur'an wi are mi yeton ko harmani on ko fu tesi ila suratul baqara hanas dabbite tasko do ngoye ko harmi ko fu ما يليق بمقام سيد العالمين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نتلاقوا بإذن الله في مقطع آخر قريب قدر الله لنا ذلك. إلى ذلكم. هذا كسوكا كيلدو يمسيفا موجا يمو بندين دي حق الله جي موجا نون هدو سوكا نما مكو يوتيوب ني والحين استودعكم الله. alhamdulillah o salaki kanko hadis ko wi ko jetteten gonko ko yaadi alqur'ana ko juuli en laado ko detayani en do ko holli en kalanga arab fiji din fo ayaji alqur'ana tun kadi o jabori ayaji alqur'ana tun o min joni non mo beeyo gollir haqqil tasko ɗi ɗo kongudi tagoto fiɓuɗi tagoto e mon fiɓu baba en nelaado sallallahu alaihi wasallam e yumma mabbe be ko heferabe be no kayiti wata goto e mon fibu baba en nelaado e yumma nelaado ko julbe gonnimbe be ka aljanna ta goto e mon fibu mo be mon yo fibu holo baba en nelaado e yumma mabbe ben ko e haajande Allah woni ko Allah andi fi programme ben ona duebe yite kawna duebe aljanna kon non anda mari pellital wonde ma be hebano waajotodo be hebano ko hollabe ko dundo Allah yamiri ko dundo Allah hadi ko dundo Allah yidi ko dundo Allah wela haray jullo ko don o du'a wonde wona hakkunde ta goto mo jokkube karamo ko be rondi be dido propaganda ta goto e mon jokkube dum mi jejiri on Allah wata goto e mon feetu o falja o rembo o holo hadis ha o daro o udita hunduko makko o ya baba en nelaado e yumma nelaado ko hefera ta goto e mon suusu andra ta auzu billahi wiya benno kayite ta goto e mon naadore mun haray ko andi ngollon dum bandrabe andi ngollon dum kala ko mi hawri e sifa beedo sukabe fi o yigo yadi be wolde ko jomirabe kukuji ganda kukuji kono ndare suka pay ko yewti ko mo buri be hakkil mo buri be hikma Allah no wi yu'til hikma man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kaseera Allah no kafamu Allah no ka nyenjal o mo yidi okude kala o kaado faamu e nyenjal haray o kama mojjere hewnde mojjere tidude haray ko dum bandirabe an bibbe fulbe ido nande dungoy platform ji e wadobe siraji bus ino dirro dum no tentina dum no tabintina dum no yaqada yaqine dum haray mi torki on mi jeji on wataw nato en den tobbere karama ko be ben tigi be fotta e dum be fottata e dum aduna be fottata e dum aduna ala ko fottindinta qur'ana wawla fi hunde qur'an wawla hadis sobejo selludo sappido tigi ala awa si qur'ana yewtali hadis yewtali ko du yotongo lurre mazhabuji karamo kojo kala no famina na yimbe no heba wahayu kanyum no mari famu no du'a jonnude avi mungo ko du yotondi mazhabuji billahi no be elek al qur'ana islam mo qur'ana addani engo
ko billahi ko Allah wi ɗon terme mo Allah utilise on ɗon wona tammato waɗi dey kala ko ari tammat no ɓeydo haray timmali no wawi arde goɗɗum go renforce kono akmal kamɓe waɗuɓe luka arabe ɓe fof ɓe andi al yawma akmaltu lakum dinakum akmala ko ari wo ko timmi gaydotako e joni noon ko defte jelu ɓeydi nelaɗo qur'ana pet acci e makuji maɓɓe selluɗi ɗi ko ɗum pet ɓe acciri jilɓe e ɓeygure maɓɓe nden ɗum no tawa ko ɓe acciri jama e ko ɓe wurno ko andi nelaɗo on ko wiyete sunna hande ko ɗum haadini ɗo min komi faami kon ko wiyete sunna wona haala ko hande jama jooɗi haala kahari filli ko pratique mo nelaɗo waɗi on qur'ana on ko nelaɗo pratique ko ɗum hanki mi heeɗi ceernojo ɗo no wola fiyo ɗi hutubaji par ce que woɓɓe wi jumaji ɗe nelaɗo junni ɗen ko hanno hara wi ko ila deuxième année calendrier hijri ko ɓe feri kon wondema ɓe fuɗɗi juma on farli nelaɗo ko fanɗi o julni jumaje ko yehi wa 500 et quelques jumaje 500 et quelques o hutubaji ko ɗum noon o ceernojo mi jenti docteur jo ɗo inni o inni kanko ko honɗum o miijo o wiyadey ko hadis ma no guti o inni kanko ko honɗum haqqille makko ɗen jaɓi haɗi nelaɗo on hutuba fus maɓɓe hutuba maɓɓe woode o wi nelaɗo hari ko qur'ana jangata ka gangunal qur'ana on ɓe jangata par ce que qur'ana on hari ko kesum e fee jama on yimɓe ɓen no hari ɓe anda qur'ana arali ɓe anda ɗum ko kesum e maɓɓe e kanko wo ko faami kon ko yi'i kon e yurnande makko haɗi Bukhari addana en hutubaji nelaɗo sahihul muslim ibnu maja tirmizi nasa'i muwatta ko haɗi ɓeɗo fof addam e hutubaji wonde nelaɗo hutubi ɗum ɗo nelaɗo arsi ɓe ƴawi gangunal ko qur'ana on ɓe jangata par ce que qur'ana wari ko kesum e ɓen wono wonde waɗirde hutuba ni hande nelaɗo nano warren nelaɗo ɓe wawi darade ka gangunal wo ɓe ƴetta simore ɓe yetta Allah ɓe inna iqtarabati sa'a wansaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir nelaɗo hari ko qur'ana hutubir qur'ana ɓe jangat ko ɗum haɗi heɓen hutubaji nelaɗo hanki mi hawre ɗum par ce que hari ɗe balɗe ɗo miɗo yiide buyno landade ɗum e commentaire ji question ji ko honɗum honto hutubaji nelaɗo ɗi gawa mi heedi on docteur jo e ko noon tawi won jofoɓe nani yimɓe men buyno yawde ƴettoya ñoogue addana en tawi jaɓu nani Allah okkoren enen kadi sukaɓe wonɓe miijitade ya rabbi sifa ɓeɗo no mariri ɗi peyji arabu hande huye maɓɓe no mari sukaɓe vraiment ɓe yiitude laawol ngol ɓe yiitude ko nelaɗo wonno e mum ko sunna on wona ɗi makoji ɗi nanton na ɗin konguɗi fes so yi o julde enen ɗo fof en juuli en jangali deftere o en jannama qur'ana ene ko qur'ana holli no juulirte karamo ko men ɓen ko Bukhari ɓe ƴetti ɓe holli en no juulirte ko muslim julde nden ko pratique nelaɗo juulu holli ƴettuɓe ɗon ɓen jonniri noon ha hewti en o hajju ko yoton hadis goto ala holli hajju on ko ni gerdete yara ɗo warra ni e ni qur'ana kadi sewta ɗum sappitu ko nelaɗo maki nange e an honno hajjirton ndarelan no mi waɗiri wo waɗiron ko non islam on ko ni ardinani wallahi billahi woɓɓe faminanayi on ɗo sunna on ko be bindol qila wa qala saka yimɓe ɓen divisa jama on lanca hakkunde julɓe ɓe e ko qur'ana on nelaɗo wonno gollirde pratique ji ɗin fof koye nelaɗo ƴettan ko honno horirte ko nelaɗo holli qur'ana sappi nelaɗo tentini ko ila ɗo addi ɗo ni e ni ɓe huwo ɗum yimɓe ɓen ƴetti yaade e mum kadi so ndaari mem hadis on taway wona ɗum hay woni diina on ko woɓɓe woni on faminande ɗo hande
parce que c'est ndari burbe fillade den ton cela veut dire no wodi sahaba be anda haydum baynami fenango cela veut dire wona dina essentiel lo fop sahaba jo kala yaduno mo billah ko woni dina kon tigi essentiel on mi billahi sahaba be mo be yaduno mo ko woni essentiel kon kal islam so ya bawra tunno fillo plus de 5000 ke honto dara bukhari muslim fop tawata yata ton hadisaji hay sappo bilal on don non ko ila makka mo wonde nela ila makka andara be do nayo abubakar umar usman ali radiyallahu anhu ajmain andara be do nayo kala ibe filli din be fillaki hay 10% ko odo ko aba hurayra ka filli cela veut dire koko be on faminande gila wa gala on kari wawli jetti kari ka ko woni dina na do won dina on alhamdulillah mi yedi wobbe mabbe no maki de balde be bangini ayru en fo hari den wonde kondo fili be landa fi o qur'an ene konno qur'an on mo wawali jangude qur'an fo nato e aljanna alhamdulillah don be hawrondiri moja be ni nono juddo fo ko landa tigiti ko yoeto fatiha ma konsella e haysi ko simoje tati nay ko wawi wattude do wo be ni mo wawa jangude qur'an fo no kadno nata aljanna inde yo awa do non on falama men hollude gonga ka ko nade yimbe ko be qur'an on hunje nanon wala dum sahaba en fo hunje no sahaba en fo hunje no ki qur'an sahaba en fo hunje no hunji no benno to ko yimbe faminante ngande sen ƴettal qur'an on jangende nyande o nyande waden dum do hunjoden miyeni enata aljanna ha karamo kojo teddudo kadi ka leydi o minani de no makal maki yindaki nokku wonde mo wawata alquran on fo onata aljanna inne yo enen ko sifa di men yidi nande wona extremisme addini yusru dina kanko newende kadi piiji busondari ka alquran on tawa ko Allah natana o ko wirni ko Allah tun andi ko wirni ko Allah tun andi ko woni yeso mayde yer ko banginani en kompet ko yerdun non pet wiye ayeje qur'an no jette karamo ko be nata e debaji tentina piiji jetta hadisaji hebbitaadi tawata le sandari dum ko israiliyat ji jetta ukke ka dina men bonna haqqille julbe be hulbina julbe ha o yero joni video je no yaltine bolle den ko ni sa surrama ka gaburu ma ko boddi sa ni bolde men nana ni piiji fu jange qur'an inna babe nera no kayite hay fir'auna ala kayite fir'auna e bonde ko Allah on yeti fir'auna en kabe woni don ni ka barsak yuraduna ko yite nge webi tante be kabe nato eta do nyande darnga hibe andi ko do be fokkiti kono ala de ka windi fir'auna no kayite me goddo de karamo ko be membe ngoyi be jangay habe suusa wiide baba en nelaado no kayite yumama rena golle dum renta gol edin piiji ono sibbe amen jangube yalte e on propaganda tagoto ƴettu e dum don finde tagoto ƴettu partisan e dum nani wiube nono ko gonnimbe be kal janna ta ƴettu dum wiube nono be kayite ko heferbe ta ƴettu dum ko Allah andi fi baba en nelaade yumma be mimmi anda salli ala muhammad salmini on Allah beydi jam jaram bandirabe